Are you recording? Yeah. Oh, okay. Are you recording? Yes. Okay, let's start this project. Hello Europe, I am Martin, and this is our school. Okay, I'm joking. This is not our school. Our school is there. Film? Hey. In our school there are 833 students and 57 teachers. Ar siltu, bezgalīgu gaismu. Ar siltu, bezgalīgu. Help! Help me! My arm, please help me! Oh, it hurts! Hello, I'm a dancer. This is our classroom's pet. And by the way, this is a biology class. Okay, let's go to the computer class. Ar siltu, bezgalīgu gaismu. Ar siltu, bezgalīgu gaismu. Brīnums nepazīst, ne tālumā, ne nāvēs. Now let's put on your gas masks and goggles. It's chemistry time. Ja, glitcerīts. Ziežiem un tauriņziežiem no zemes uzšaujos kā rēks. Es esmu pasakains un teiksmains, es esmu deviņu vīru spēks. Es esmu ticējums un mīkla, no zemes atveidotais tēls. Un ja jūs vēlaties viens dublājs, un tikai puķe man nav žēl. Un deviņgalvis pūtis gaisā, lai tā kāds varonis un cer. No galvas nost es labi zinu. Who hasn't been too lucky they can go to the sports, the school gym, but others to the sports hall. Deviņu vīru spēku nav vajadzības attaisnot šo sakni, kas no zemes miesās, tik pamatīgu stiepru dod, kas
ja tēvs man stipri ticēs, tas garantijas, lai iepecina, ka tevi vīru spēk šai zemē. If someone has lost a student from first grade, you can find him there. Skolā, 3. klasē, visi mani sauca vārdā, kuru grūti atkārtot. Māte katru dienu lika izēst putru, bet aiz loga draugu balsis skan.